Kene gede kubor ban bantip shapish pang gajing klan no Reverend Brother Valerie Nello SDB. Lakhaya u Brother Valerie haus nam kandai spala pra. Ulashim smai benengkong kasing solution reunion haus nam kandai spa san pusan. Pad ulashim smai bakadu panlong reunion paro shirta haus nam kandai spa rebuai. Idap da kamsim kapasngausi. Pamenta kasengi hakasau dari Desember, Brother Valerie ulaklat no nagane kasla perthei hadon busko technical Shillong. Kan sadon karikuam mas hadon busko technical school Shillong menta kasengi hakapon driu baje menmiet. Ya kasengi banlate on tap kan sadai lashai hakasan tarik Desember hakapor shibaje shiteng mensengi. Lakot sengubha yapi baro ki reunion ki padar ki sistar pat ki pait ki jong belai panyawan panyaduai lem na kabanta pantep don buram ya Brother Valerie SDB.